Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasorkar Meghalaya leng bakat nat ka koi ka kya, kalapan bana kum kita ki containment zone yaki nyau tuli kishnong ki bahap apo ka Amlarem Civil Subdivision ha West Gentles District. Ne kita kishnong ki bala perkheng bat mana menta shipor yaki nong shnong jong kini kishnong baken mi shabar jong kini kishnong. Lane ki breu ki bana bar kin net rong shakini kishnong. Ban khangla na ka jing sapriang u khunyang jing pang COVID-19. Ya kane ka jing penpena containment zone yaki ni ki nyau tuli kishnong ki bor penya district jong ka West Giant Hills ki la shem ya karai. Kadai hadian balalap yaki laingot ki breu ki balayo yo khunyang jing pang COVID-19. Kebalong ru katkum kajing ajingmon jong ka office rekam jong ka district medical and health officer jong ka West Giant Hills district Jowai. Kini kishnong ki bala penpena kum kita ki containment zone ki kentop ya kishnong Amlarem, Krang Pom Trong, Am Sarim, Lat Japlem, Am Shipai, Lailing Do bat kishnong Am Lat Do. Bat kani kajing penpena containment zone kan kod hadu ka arpunyo trek mentahi unai tung arhajar arpo. Ngim la ban kena kada berta jong ka hel ke poi kata ga jesu thu henry ke bagi lap long pedeng ni random sampling lightly kidai ki positive is kena ke bang om ke hap le kena ke hap bu kena ki snong maljan kata ke under containment zone nang man yo ndap susu yaki kotak tracing di highway nampo mulong yau penting babat kena kama kataru kena kam dai tang ke jing baik jing district tolong dengkapat ke state dai kejaka ke bangladep identify district kidai kita mengontan anda hajuai bat hajan jeng kejuai Amlarem bat ke highway ke bentuk untuk mulong cenderung kamar jika district agak ke iris kadang kita jeng ke expert ke helpan om andai ke borok ni di bat ngapu kelong ba kisin hibla don ki positifis di bat ngapu ba ngin khen ilade bagi bokala don ki iris bagi beri gede ban petri ilade waki don rekam iki ndrei ke bangla ban job mo ba bakan don kata ga jing spot triang yung do virus kalong do wei nong nong de ban don ke petri bat habedai bat kena na keliang jong masyarakat ru kala wan dekat jeng sengapu ke jeng perkat bat kai tening yang wei nong saksna ladon ketu ke behavior change management bagi pajak ki la ban download na po play store ru na ketu material online .com in ke ba man kasni wei nong nong ula ban pej lade kat komgi to checklist uyang tray ta da em kat kum bia dei bat kene ke COVID situation